Kublai api baro ki bapet ikani ko khubor chongi upet ngo cable news. Kimat makong san jong ketup khubor mentah kata yau kilom. Penbena ke Kongres ban penyang kertong habaro Hendrik Polteli ki constituency bat ban penmi ya ka charge sheet persya ya ka sarkar MDA. Kelading syando ke NPP balajan ke election MLA Arhajar Arpaulai. Penyap ukupaya laki jong ki khun badang hapo South Nem Karta. Dua kijing tay jong ke MTTC halum sopet beneng na kijing rat ke Eryong. Bakuman uvisi ke Nehu yaki mat jing dawa da kijing yaki beteng penlong kesamla pule Nehu. Bat kesorka Meghalaya ke pentebit ikesamla banyakun yak examine civil services kelem jing si. Secretary ke AICC ubah kami ya kejala Manish Chatrat hakalai tarik ujilia ulapan pau bakaseng Kongres kan penyang kertong habaro Hendrik Polteli ki constituency bat ka kami lenti babuan ki kertong kin job ya ki election. Keseng Kongres kan sapan krek ru ya ka charge sheet persya ya ka sarkar MDA kabalayalam da keseng NPP kabalabun da ki kambam sap sudah. Manish ulaong Bakaseng Kongres kelayat syakmat ban penklan bat ban penkre yaki election MLA banwan bat keseng Kongres kan penyang kertong habaru Hendrik Polteli ki constituency jong kejela. Ulong bat laki ledon ki MLA ki bela mikno bat don ki bela sa sospon hakaseng hendrai ki labun pat ki beriu ki lapen pawi ke jing terang ban penyasok no eladia bat keseng Kongres bat keseng ka kemidenti babun ki kertong ki jongka kin job yaki election. Manish Chatrat ulong keseng Kongres kam nget hakaban pendon kam ya kabor pisa ne ban lek don bor hendrai ka nget hakabor ba ke jing e jong pat ba bat kin sapen e ya kane hakapor ba ki let them ya ki vote. Party is not only of legislators. Party is basically party comes from the organization. And then you become corporators, you become MDCs, you become MLAs. Definitely you're right. They have left. Those who have left and some were expelled also, suspended also. So now as elections are approaching in next 7 to 8 months, we have our own strategy in place and there'll be few surprises. A lot of people they're wanting to join also, but as of now, let's keep it as a surprise only. As a political party, as a oldest political party in the country, I would say, we are going to fight all the 60 seats and we will ensure we get the majority. When do we expect that the Congress party will declare the list of the candidates who will contest in the next MLA election? So we have a process. We have a Pradesh election committee at the state level. Then we have an election which goes to the PCC. They'll have their meetings. They'll pick up names. They'll shortlist some names. Then they'll send those names to All India Congress Committee, where there will be a 4 or 5 member screening committee consisting of one chairman, 1 or 2 members, and in charge, and PCC president. All this is after the elections are announced, or maybe 10-15 days before that. And then it goes to the Central Election Committee, which is a apex body of the Congress for selecting the candidates. So this is the process, and we go by the process only. Karbau Presiden ke MPCC ubah Vincent Bala ulong kejing temu kejong banyakun ke election MLA hakasnam Arhajar Arpaulai kadai namar bakum Presiden ke MPCC udai banyalam nakmat bat ulong ke Kongres kam jurai lupa manu bandong Menteri Rangba hendrai kan sesim ya karai hadin. Ubah pala ulong ke Kongres kadang penkre ban penmi ya ke charge sheet persya ya ke sarkar MDA halor kimat bapher bat ulong ke sarkar jela kala pulom hakaban penne ya ke syongsuk syongsan ke jingjur ke kambam sam ke jing penyang kerdop ke sarkar jela bat ke district council hakaleng ke surok ke jing persya jur ya ke an khalai laki balang bapher bat kiwei. I am preparing to fight election because I thought that as a president, I should lead from the front. So that who should be chief minister, that normally a party we don't decide before the election. But I'm fighting election because I thought that I should lead from the front and I should set an example. Though I'm very happy to be an MP, but at the same time, we have to look also at the state.
So my decision to fight elections is not my decision alone. All my friends suggested to me that you should also fight an election. See, a charge sheet we will do. We are preparing. We already set a committee on manifesto, set a committee on all different issues. I think normally all these charge sheets will be issued to the public once the election is set. So until unless the election is announced, we don't know when the elections will be there. So once the election is announced, then activities to release all the charge sheet will be there. As of now, we are aware that the election will be normally in the month of February. So we are preparing ourselves. Today's meeting is part of the process of preparation for the coming election. Katbak election MLA Arhajar Arpulai kanang tursajan katmaktin bakijin yakan tho yakan tha hapadeng keseng san partai kalasdang ru banjur ke NPP kabayalam yak sarkar Sinrop Meghalaya Democratic Alliance kala longkum kading shaindo menta hendrai tongin skap yak kabakinoyalam jongkan keseng kidan panong Sembut Menteri Rangba Kejelau ba Preston Tunsong hakalai potrik ujemang Arhajar Arpuar. Ulakan tok jor kidong elam kaseng United Democratic Party UDP bakem kwa ban mino na kesorkar MDA nama rio penjari kejing sensyar Presiden Hakejela. Uba Preston Tunsong ulong balada ke UDP kesengo ba ke NPP kalayalam baklai kesorkar jela kam daisyo ban apsi sengini arsngi. Nrai kedai ban mino abed na kesorkar MDA ban ailat banwan kejing sensyar Presiden nega President's Rule. Na gebenta kabahakamiat jong jela berogowai. Ulong bagi jing ketho persya ek NPP baklai lam baklai kesorkar jela kin mi bet nang nesya khamat khamtam hablajan ke election. Nrai ke NPP kam kwa ban kawang keti kumba kawang keti kiwei pat kiseng kebedon lang ha kesorkar MDA. Nrai ke DA bet jak jing start jong upat ba ban bishar. Kebangadon ban ong kalong tangawai. Ban hangai ngapting wan ke Presiden Sul ne wan saka ngam kuslai lada pisem bala bakala sisa hadu kata balengin ye keren ya kata ka bating ya kata ting ya kata hagi inshallah dengan snow nei ba hadu kan ni ke MDA government hapok jelam jog NPP kelas new palat ngang sumonong ke bahaplat panuan ke Presiden Sul immediately ndai ban awat tang sisngiro terai kata de kata pong pikir jinge ngam tip kalau menong statement dekat emotion, tambahkan mau bahang atau let us refresh ourselves. Barang ini bankan mau bah por election, haka por election, ngangai juyo i bah, bakadon bik kerja kawakti. Te haka jing sengau jong aing harung yo i kutu statement ke baong bah, lada jia bangi withdraw mentayo wan ke Presiden Sul. Ngani ngong pi ban hangai lada balipin up aduk kata nama yo kanang sniu. Tinla iu ka la kawan ka Presiden Sul. In pelong election no. Eu pai ba on decide. Na trai kata di ka don kam. Tinla hadu kan no ki pai ba ke skut hu ya kata ki jikren. Tinla nga ngong pia bang i ko tu statement nga shus ngau sam ke. Namar ba ngam tip kinong kren ki da mudhok na tip ko sumut taman kren drama nga ngamla ban skut hu. Naman ngi ju ya don berbor ke MDA meeting ni saya don. Nanta ke coordination committee rung saya don. Jong ke MDA te lah hakji sya de ban mi kum kita ki isu ke begini keren la si de ban don kan ke jenge slok kinu ki isu hakini ki platform ke begini don dan ngong pi kum kata kam don pi ong ka boundary isu ru habeng la batai ki ong la biang pi keren ni ki polisi trekam jongga government kadung kono ani keren MDA ki ong la biang dan mentah sabar pada mi kita kabang ong pi ngar ngam la su ban sutu te kalong ha kanu kelenti ten rei ngai ngisu advice kalong tang away ndei bangin perkhat la ngis ngau sisa ba kalong serious hadu kata kan kono ka kam ba pin keno ba ka kam sdeu ka President's Rule ban ya ka MDA government la phis ngau sisa ka kata hadu katai ka jela ngatrai ndon jimut ban ap ars ngilai sengiru so kala de kata kapuar tapi pi gidai ban perkhat ya kata komo pi lem kumta un bisyaro pa ba hatu ka kambat ke jing kren kay ham nen hatu ka jing kenter yung piban kren kumta bat ke ka bangingi ron yung government kay ham nen kumta tengah tahu pa ba un kham sutu ya ka ban bisyar bahaya kata
Uba Preston Tunsong ubalong ru chairman jangka high level committee ula pentip bahadu menta katenat penroisor kampat dap ban penkrea eka blueprint. Kumta ke sorkar kampat khot yakran ya kinong ilam jangka harijan panchayat committee. Halor kejing temu ban penkendria no yaki na them metor. Ulong ba katenat penroisor kadang penkrea eka blueprint bat kalalet banjurip igi katukan ni teligi jaka na kebenta ban pensyong yaki breu ki basa menta ha them metor. Bat sisen bakala pendap ya kejing penkrea ya kejing terwa on sakot yakran ni kinong ilam ka harijan panchayat committee. Ngimla bat suya keren si keren klem da IT claim and trust yaki responsibility hak department concern te kumong pi kalas ka ba hak atuka committee kemnya song kuming hidu bat ki HPC members su kalong ba nila IT hak urban affairs department bahkan le yaki kam na do sudong nang ta andi kala ready ngini song meeting sahabat nga hadir nang tangan communicate bat ngan invite biang yaki niki hypo ke harijan committee nang tai na po iyo molong hak ba sai sin pat ngini song bat ngin ai ru ko mga phi ya kata ka proposal la ne ka blueprint ka bangin pen kra mangina ka leng government khnang ba ngila ban ya chaprak ha ka ne ka relocation ka ba ngila don jemut kat kum ka tu ka recommendation ka ba ka high level committee ka de pha sa ka government Kung bakit nung training saka kay baka ka kunhon to ada ban sarjone. Ya kani nga imat klale ya ki katukan ni tli ki jaka dan ya kata ngamla ban ong kum nung na mar ngakwa so ban yo ya ka detail report ki te imat klale hi katun ni tli ki jaka ka survey bat imat ka survey kadang ya ru mentaru te ya kata ngan pala ban ong kan no tli le ne hakan ko jaka te e anda kila dep na kaleng urban affairs department te kabut kinsa pentip syanga dengan sia syong nin sia hapadu anang ila estedi na syong segin sakot meeting biang ya kini ki harijan committee banesong seisin pat lengkap bat kata ka blueprint ka bangin ai jaki Ha kawai pat kaliang uba Preston Tunsong ulakop iki bakentok persya ek sorkar bagi dai ban mudoi shiki bor kaan na dagi biang ki sakhi bau menteri ketenat kokot kakya kajela udan keti hakaban kai dawyong bean. Uba Preston Tunsong ulong ba unong ilam kaliang persya u Dr. Mukul M Sangma ni kiwe kimdei ban chukentok tang hakilat pathai kubor nreladab ki biang yaki sakhi kidai menit ujor shaki bor jongkaan ne shaka CBI persya ek sorkar ne yaki menteri sorkar. Ulong bak sorkar kamdon por berujor persya ek news channel ka bapentok bria ya menteri sorkar. Unoy alam ke BJP bat menteri sorkar uba asan bor syulai ulakan tu ikinong syong ke jala bakin pai khamat no sya ke BJP haki election MLA banwan bat ban penkup ru ya ke bor bakan sensyar kenang baka jala kan yo i yiki jengkala haka sensyar kadar bat haka roy kapar habaro kiliang. Habayakran bat kelat pathai kubor uni unong yalam ke BJP na South Shillong constituency ulapan pau ya kejing benyau halor kejing tua jong kejing tai hakaleng kejaka balatai deka sorkar balayalam deka National People's Party bat ong bajin lada ke BJP kedai ke bayalam me ke bor sensyar kum kini kejing ja ken amja setia bat kanum ai lat ru ya kibreu ki badon kti bakin yo lait lui. Ulakan tu yaki patba bakin perkhat janai haki election MLA banwan haba ong bakam dan jingmut ru yaki patba banjit ikiseng kibadai ki tim A, tim B ne tim C na marhabakun kini kiseng ken habwan hi syaka BJP ban pan yaki jingkersan. Na markata ulong bakan bhashibo yaki patba ban kersan bet yaki BJP bakan taw yaki sorkar kabapura. Karcubasana suhab ya si kan simen kado bilat Megali aimat kami ada imat. Kan cuma senang suhab. Tengah ngabu bang layo sanction ni gini henceforth ni ben change no ya ka do bilat. Ban change do bilat ide ban ai bet no daga full BJP government. Tengah kamu kadum hab chuki ke bro kat ki bakwa. Ki jingdon kam kumbolong ki state ko north east baro ki ba sensar ka BJP ki university kelayo ki medical college ke lajong kilayo, engineering college kilayo, ki development kilayo, ki surok lanti singkin ki baru had nakadao notice bro sar du BJP. Temanakane dangar tayo munsa ka Lushai Hill Council, Mizoram Hills Council. Nakarapsan ngut ki seat ka ai job daga BJP kat ya council khatsan seat. Mentala tahu isi 90% Christian. Tum nagalan ru Ulayor development bar 90% Christian. Nomor ucalan.
upet beja kadut barangangap kai sei kadon apa Delhi sasan pos nam pimpat la ban pelim ya bi kanang continue san pos nam te ke kilong far sei kilong ba start pi te nakata Mizoram ro i bagron ke perspektif wise nan ke BJP ban so ban wa kat kadut na pa wa dai dak po Mizoram no ki i ki not east nadu Agartala nadu Assam nadu Nagaland nadu development ke bayu te hang ne apa ngiren tang arungut terkadang kata somehow yang ngai ba hek isu ya suya rap ni kan abang elit Delhi na tai jap ngi BJP tegi ngap kan te banlat ni gini ki ba ro kan pinil le yu ban le chaka tim A tim B tim C ka ba wan ni sangi I bit no daga full fledged BJP government tegemut baro ki jingkwa jong ki samla samwai ki kam ka jam ki negi jing yakhi ki no hikai ki ne te bom yo tulop yo baro pinyo simya kunuk saji we not this tu jonji yaki nomor sup lu rokai kam sorkaru yo nalaru yo surok no hikai ro tip top nomor ba kaduka financial support na chabar be te sungai ga susim nuksa bi hawara dar khandai ka parti ka ai tiket yang ashi banai benyele MP te ngaya kuni ke MP bat Amit Shah ji yang hadin arsi phone ong Chulai ji jit ke au job min create a record min de bundingkong do Lok Sabha MP jong BJP do bo megalia ya me ka donor bat ka sports because wong kiu tum juan sports bi tum ko dengi jit ke au te le kumno ngabastunat apo Shillong City apo urban constituency ngajok mengayu pala ndai nanong nong ki parsu tu te ubo pli ba palan le no san snam ukta so apo gendong parliament ndem pusi ule yu melali tena di bajop mangam la warat la yo minister la warat kan du ngam kini jing e jong bu baro la sobot te le no tengah apil bakili ban change no ine ka simen I'm trying my level best that's why as soon as once it is Halor ke jingkentu jong Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent Pala kabalong persya ya ke BJP pada ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance une unong yalam ke BJP ula kentu ya une unong yalam ke Congress ba un perkhat shwaya la de pada ke seng ke ba upin ya shwaban kentho ya kiwei ula ong ba ke jing pat jing pra jong ke Congress baro ke dei na ka daw ke jong uhi Ubalawan Shimti da kabore ka shuki Presiden klem ke jing selok iki MLA ni MTC ni wat iki nongkit kam kaseng. Uong ru badai ke ni kadaw bahadu khatar ngut ke MLA ki laphet syak All India Trinamool Congress bat kisan ngut ki basa klele persya iki rajung kaseng kabapoi shadu ke jing temu banam ya kun shu na ke ni kaseng haki election MLA kabanwan. Hakabedai ba kajing kanto u MLA ke BJP uba AL Hek bat Presiden ke BJP uba Ernest Mauri ya ke Sorkar MDA nakaliang uba Sanbor ulong hakapor ba uba Hek ulong ku Menteri Sorkar uni unong yalam ujus ngap jarbet henrei haba ula du no ya ke syuki menteri ula sedang kanto ya ke Sorkar ba ulong kipat ba kideban sotu uba Sanbor ula kerpat uba Hek bet uba Mauri banang ni syakmat kim dai syu ban ai kinu kajing kanto Klem daya selok lang bat ubalong MLA ke BJP kanang bak ke bami kan long bet tang kawe karai bat kawe kasur. Nalor kani uba Sanbor ulong ba ulong uba kloy ban her syukino ne ban weng jingkersya na ke Sorkar MDA tang lada kawan ke jing betha na kinuyalam ke BJP na Delhi na madai kini kinuyalam ke bala betha yu bat yu ba hek ban soy ke jing tho ban a jingkersya na ke Sorkar MDA. mental ada di bawah pull down the government ru if the question arise kum ke begimi apa kot kubur hang ne kami kot kubur nama baki ai how far ngam tip ne ga su sini ndai na ngam tip ye ru yakini statement te kala sulong no kadi ka kenja personal jonor no at his personal level why tenre ngihi la dengan di pull down ngi de benio ka directive no na po Delhi dei na po Delhi ki ba pasan yang bangin aya ka support jaga MDA government led by the NPP if you have to pull down also we have to get the same directive from the center nobody can say anything like this in the newspaper nobody can just give a statement like this without I'm not aware about this anything lot of people but I will make a statement but pull down you should get my consent also my signature also I want that without my knowledge, you cannot give all these things. Whatever they give their name.
don't take the name of the BJP because I'm also a BJP MLA. Kada baki ada level ada kabang ngasong henceforth ngalakran henceforth iba hek ne iba muri ne kui de kabah apa PI kinu nu press statement the consult yang aru otherwise don't put the name of BJP, put your own name. Abang ngam tip why they put that state BJP, it is including me. But I'm not aware about all this thing. It came out of the paper. Takadaw henceforth ngalong. Nang nech kamat. If you have to give any press statement against the BJP or against the MDA government without my knowledge, I will not entertain. I will not allow. Sekolah ba Northeastern Hill University kan sedang nak syan ya kejing ajing hikai saya kaktin Japan hapo ke sekolah ba kumsi benta jong kejing ajing hikai ya kaktin nongway ne foreign language bat kan ya kala urlong dak kejing mencur kan nehu banyak trailang bat ke Japan Foundation. Unong kitten siem jakri Japan u Kawazu Kunihiko. Ha kalai potret Ujemang Arhajar Arpuar ulai kendo sembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong bandan kejingnya dai kebajan pada Jela Meghalaya bat kari Japan. U Kawazu u balong u Menteri bat ha kejokopor u balong ru u Deputy Chief of Mission ulong bakanong ba Shillong ke dekeja kapedeng jongatan chite lam ingi. Bat ke sekolah ba Northeastern Hill University ru kedan hakne kanong ba bat kari Japan kedan kejing temu ban penderung no ne ban ajing kai ke samla pule banang ya kaktian Japanese ha ke sekolah ba nehu. Ulong basyan ke sekolah ba akan sedang ban ajing kai kaktian Japanese bat agni ki arsnam ki belalet kim shimlei alat ban kendo igi bor badai kemi jong ne ke sekolah ba namar kejing sapriang ka klam COVID-19. Bat uliat ho baik ni kejeng pulih kaktian Japanese kandai lengba kejeng trailang kena ke sekolah ba bat ke Japan Foundation. Uba Preston Tensong ulong ba Ukawazu ula pentip begilalit ye kendo ikibor peniat jong kenehu na kebenta ban sedang ye kejeng aji hikai kaktian Japanese ha kena ke sekolah ba. Uba Preston Tensong ulong boleh keren ru ha kebede ba kejeng rap ke sarkar Japan ya ke jela de ke bemang Arhajar Klur Tengka lengba ke Jika Project na kebenta bensinai kisrok ba ah kejela. Ulong bakilekran ru ya kejingdan kam ban penlong ya ki program ha keban yalam ya kenhuan na Meghalaya Japan bat kumjoru ya kenhuan na Japan banwan sha Meghalaya banis ngotu ya kejing per ha pereng kejela bat ka ri Japan. Is very important state for Japan. This is a center or the epicenter of the big movement of the northeast region, and the Shillong has a very important university, NEVU. That's why we came here, and with the Deputy Chief Minister Tinson, we agreed upon the further boosting the ties between the state Meghalaya and the Japan. What is ongoing is the language course, the Japanese language. So for details, I believe that our public organization, Japan Foundation, which is a cultural public institution, this Japan Foundation and the university, they are talking with each other. Pi ka kawai ka ka project ka bango pi ka JICA project ka number 1 ka de ka Shillong Dawki Road. Kani ka de ka JICA project. Nang ta ka baar ka project ka ba ha ka root sector ka de ka yung ka construction of 127B National Highway. Kataru nilai lamba jong JICA. Tela pikan lang ya ka total amount. Tang jong kini ki project jong ka bingyo menta artli ka po around 2,000 crores. De ka kani ka de ka sector ha ka ba nakaliang jong ka JICA kala agree ban fund. De ya kani ka Shillong Tamabil ka pilayo I ka jing try kelas dang. De menta ka baar ka banging satik of sa kade saya ka construction of National Highway 127B Hagaro Hills kaban connect lang ya kaneka banging ya kaneka Shillong Nongstoin Tura Road
But kan sedang nang tena border Assam kabangi ong ka Brahmaputra River kaba shani chiliang kelahap kamegla lengba jong Pulbari kan mi sha selsela kan poi sha po ka ikene ka dadeng kiri nang ta kan sami hang tu hapo jenjal area hajan jongka shajan jongka turah Hakawai ke jing ja bam chu kham ya sngo kon ubai upre ulat khat chu bore ke jing jong ki angut ki khon badang hapo south nam karta dakabasya dakatari na rendang jong ki bad yakamat jong kini ki hepret lalap hakawai ka klau ka badon hakasnong nongra nonglum haden ke jing ja na laka jong ka yeng ka sem ka badon hakani hi ka snong Kane ke jinja la subajur bakaja hakamit sing ublay bat yakamit yap jong kini ki hepret lalap haka step ka babut haka klau lau kali kabadon hanongra nonglu katkom ka khubor pulit la yathu bahaka janmit sing ublay uni ukpa ubakateng Geoffrey San jana ulali shawi kini ki khun iwe ikhun kan thai badang south nem bat iwe ikhun sinrang ba arsnem banyalam kai hnrai nadu bakini ki hepret ki lele kai balau ukpa ki klaman phashu shalayeng hakane kamit ki pulit ki yathu bakini ki hepret ki de ki khun jongka kong ibanisha kharbuki badang arphonyos nem karta bat ujo frisan ude ukpa hnrai kini ki syukurem kle shongkhlat lakumba sisnem ai ki ong ba ujo frisan na kapor ujuli shawe la ki khun banyalam kai hnrai hakane kasngi ukhlam le yalam shu yaki shalayeng Dai haba kini khepret ke mon phayeng ki bahayeng klewat bat phun ru yunukpa hnrai ke lalap ba Jofresan ulapan lep yakapun bat markum tahi ke lalet banbu da jing ujor shakipulet karenja police station Namar ka jing bamla ban up ya ka jing wa jing kipulen ki bahayeng bahasem rengkat kinong song shinong klewat hi baro shimit ikini ki hepret badai tat haduk ka step singin kong kumba phrabaji ai ki bahayeng ki lalap no e ka met chungkini ki hepret naka klau lau kali Hajan ka met chungkini ki hepret ki bahayeng ki lalap ru ya ka jacket ka patalon bat silyang ka juti jong Jofreson jana ubalaja aklep naka ni ka jaka Hakane hi ke chan me jong kasing kong ki pulit kelayo ban kem no yo Jofreson bat ke jing toket kalaya chakhaman ya kamet yap jong kini ki habret laket shenegrims ban pendep e ka postmortem bat ke jing toket yo Jofreson kadang ya chakhaman hadu bapen mi ya kane ka khupor Filap betengah kini kena biji filap kena men perbangawan yang tu kan biji tu kapor du te perbawan nga Pak ya ini para itu gue para ngaya nami ngaya dia nanti bilang semua sudah dihalang tu mare nang tu nanti tu saya tu dek pat kepala kecembam hi kepala kon marbor hi yalam te ni ki kon si pentit jengbam bat ha jeng pet jeng ni iba ulong it ba te ki kon yang poi perkhat ken ba in le hadukat ni ken ki kon ba yalam banyak labat sini terma kecing catrai kaca menurut menit nem step na mai la yalam tu kan tu kecing ying la yalam na dun janmit tu porsan baji tip ya kata kajing le ini kampat ini tip kan bawan raksan dia menur tip Nampak judon tapi kata kajing mudoi coba persyayu nak katarai nak kalian kadang ru kempot ju namar ndu meneng yang badang badong ru kiong borok kiong hilengok namar ba ubom ju don kien ubah jai bah semenin ru udang beladung slap tu ajan yang lejong hi menen borok sisi udang beladung slap ai ke pelong adu kan yang pa ji li kun yalam ki le ye de yalam kai baju yalam ini song ya satu bagi kirim dulu. Ini cuma kawasan biji di dalam itu pun di hadirin ketemuan pai susi yang dia kami seteng di mana tetap setengah di dangta pada nak yang tanah tu kita lihat nilai instek nilai biji pada York buat pada nak kita kibri balik cash itu maka biji ini York buat bahat lalu kita lihat dan kita garut kita lompat dan antara kelau hajana nolak nolo di kedai hajan dari wadui kat kawak ketik lah di ke CSU ke crime scene unit ke FSL
ki pelit na Raja Police Station, but kunju ki gazetted officers kila appoint kata place of occurrence, but kila supervise your case. Te kila pendapal formalities place of occurrence, kila lift evidence, एक बार की support की evidence की place of occurrence kila your lift. Menteri Hendak Kesokar Pedang Ubakmi Ikatanat Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Murugan, haka artarik ujale ulalet jengo ikjakari dokha kibadan Hariboy District, bat layamir jeng motru, bat kinong ri dokha kibalayo jeng hikai haka nikakam. Une Menteri ulalet jengo ikjakari dokha haka shenong Hariboy District, bat ulapan shlori kinong shong shenong, ban sedang yakakam ri dokha kum kalat yokam yokjam. Dr. Murugan ulapan longru kecing merjimut bat kibayo jeng hikai haka kamri dokha ha Meghalaya State Fisheries Research and Training Institute kabadan hau maupun kshat Hariboy District bat hadian kani ulalet jengok ru yakapung yam haka ba ulapelat yakesembai dokha. Habiakran bakinong patai kubor Dr. Murugan ulong banado kasnem syajar khandai spa saupo nyo hadu kasnem arjar khatsau kasokar pedeng kalamang tanglai hajar klur tengka ban penpoi yakakam rid okha hapok kari. Henry hadin ba Narendra Modi ula syemti ku Menteri Rang Badu kari lamang pisa hadu san hajar klur ban kentiu yakakam rid okha bat kakam penmi dokha hakari. Ulaong ba Narendra Modi ulawan ra'ru ya ke Prime Minister's Fisheries Infrastructure Fund kabalong nyaw hajar sans pak klur tingka bat hakapor basapriang ke jingpang klam kesokar pedeng kalamang hadu arpo hajar klur tingka ya katanat fisheries lengba ke skim Atman Nirbhar bat hakini ki prasnem jong ke jingsen syar Modi ke jing phat tingka ya ke fishery kalakot syakalai po ar hajar klur tingka. Dr. Murugan ubakmi yakatanat reaching ri ulong kasokar pedeng kan stang pentrekam yaki mobile veterinary unit haki jala yakabaan baitengka da kasokar pedeng nalor kani ulong kasokar pedeng ka pensluru ikisamla bakin seng iki kamla jong kanang bakin amlong tang kinong yok kamela di shimet hendrai haka jokapur kin longru kum kinong ai kam yaki weipat. Une Menteri ulalet ru banyakendu ikino lam jong keseng BJP ha Meghalaya ha ko office trekam jong kani keseng. After that, Fisheries Infrastructure Development Fund introduced by our Prime Minister Sri Narendra Modi ji. This investment around 7,500 crore within the 2-3 years case. You see, Corona samay Atmanirbhar package our Prime Minister introduced. In this Atmanirbhar package, fishery sector got 20,000 crore, first ever investment in this sector, 20,000 crore investment in this sector. So within 8 years, almost 32,500 crore investment in this field. Not only we are investing and we are promoting export, we are promoting the infrastructure development, fishing harbors development, landing centers development, seaweed cultivation and cage technology. We are introducing technology in the fishing sector, even like this Himalaya areas, that hills areas, freshwater, aqua freshwater, cage culture and seed catcheries, feed mills or processing units. Our PMMSY, Prime Minister Matsya Sampada Yojana schemes is supporting. And also this animal husbandry field, we are modified the schemes. At Rashtriya Gogol Mission we are brought, NLM, figure, animal husbandry, figure, cow and goat, poultry. So this also is a model entrepreneur scheme. We are made it as an entrepreneur scheme. Our Prime Minister's vision is always we are encouraging the startup companies. So in this sector, we are encouraging the startup companies and individuals. Our youths they are not job seekers, they are job givers. That I can see in the ground today itself. I visited 2-3 farmers, fish farmers field, and also I visited the fishing training center here.
the youngsters, Mahila of this Meghalaya, they are voluntarily come forward and they are themselves involved and they are participated in the schemes. Our Department of Fisheries, 1 crore project, that is a centurium, a special project for the fish, varieties of fish is in the one place itself, nearly 70 indigenous species. So that project is implementing, and PMMSY, it is an entrepreneur scheme, so that also we are implementing. So we are, our government, where is our BJP government, our NDA government, double engine के लेके हम आगे जा रहे हैं. Ka Sorkar Jala kalabut thong ban pleno eka Gonal Hydel Project Unit 1 ha ubanai risau mentakasnem bakan penmi eka boarding electric ha ka ban pendap iki jingduna boarding hapok ka jala. Kene ka project kadai ka banin kong hapok ka jala ka ban pentre kam da ki kor ki board jong kari Japan ne ka Japan Technology balakan men scam basua ban kun. Kani kasnem ka Sorkar kan sa pleno sa ka Unit 2 but Unit 3 banang pahu ka boarding ha ka jala. Usembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong ha kalai potrik ujemang arajar arpuar. Ule pentep bedang sian ule jurep ya kejeng pentrai ya ke project penmi boarding elektrik ke bening kong Harilum Garo ke belatip kum ka Gonal Hydro Power Project bat lebut thong bah ubnai risau mentag senam arajar arpuar on pentrai kamno ike unit ke bening kong jong ni project. Kat bai ke unit ke baar bat ke balai on pentrai kamno hau no opera mentag senam. Uba Preston Tensong uloong baki kam kijam ki yat bet yat renti bat ukermen scam ba an pentrai kamno ikini unit hapok kene kesnam ban penmi ke boarding elektrik. Uba Preston Tensong uba kemi ke tenat penmi boarding ulitho bah kesnam arhajar kat nriau arhajar kat nyo. Menteri Rangba Abrem Gejala Dr. Mukul M Sangma ulabo mau nong rem bantai ke Gonal Hydro Power Project hendrai haba ke Sorkar MDA kelawan ha ke bor. Hagasnam arajar kat pra kalau buat dia negara ke project bat kalau buat ikat hong bari ban pendap ya ka ha ke por ke babiang dengan skubahan pentip sepi bah lakum dukum nuru ilala ban penmi boarding lakum dukum nuru ha ubenai Oktober kawi ke unit amar ka don lai unit te ke unit ka banengkong ni kwa ba ha Oktober ngi dia in make it operationalize teng la lai ban page ya ka damru nang tai ka powerhouse te ko malong hi ki kam ki yat bet clarity ban nga comment scam ko mo pi kum labu target bangin commission ya kane ka project ka bahap se Karo Hills bat ka de ka banungong tamru hapo Karo Hills la ko mo pi how new bakut jung new October arajar arpoar nakaikai ka daw kane ka project pengi boarding kasuki ha kai boros katang iba kana pi bros kata pi namar hisha kan ka project kelas dang banta u Dr. Mukul labu mau norim menandu u ajar kan rio te kan yo te lapo no ke election den ngis dang semangi te nang tu pada gilas dang bantre ten rei kamlong satisfactory ka performance joki bun ki daw te hadin mengilatik over me comment we make sure bala komun pada project kade panu pendep ha ke por babiang ha ka bana kaliang UCM lu RC ne ulalik inspection dengar menin ko mau pinglawan ke inspection te kumbalong himanta ka target ke bangibu la kumnuru la tikna bangin pendep ha nu benai Oktober but saartli kita ke unit ke ba komang ongipi ngin pendep la kumnuru Desember ha ka ba kan long be functional fully lakom nur how December bro lah itu liki unit. Uba Preston Tensong ulakentui ginong song Harilum Garo bakin siu testa ke by boarding elektrik namar kalabuk kalaya ke MEECL ha kejeng ya ke bakrau badado mentah ke jingi olom ke by boarding nakipat ba kala ban kenjo sakalai pau nilai pusan na kesispa. Uloong ba ke Sorkar Jela kala ai pateng hakilai teligi company ban kemi ban peniat ikilai teligi substation. Bat lebuk thong ru beri ban pendat igi smart meter hagi jakai ke beduna ban siu ya ke by boarding elektrik. Kamu juga kena ka beri kerja sampul ni ko Harilum Garo. Ini baru kata ka don ini ka jubut thok ko baki amba pai ba ko don di ko Harilum kasih cekia ke siu testa siu kinai ta ka by boarding elektrik. Heneng ko Harilum Garo kamlong kata ka kumbalong ni dong komputer kata ka siu testa ne kita atau kalau bersisa Kadon ke jing sisa hakabapi ngatrai hadu mentai
to la kamno ngilala ban tot ya ka live ho live 100% kajing siu jong ki priu ya kan ka baidi badde kata ka sofa bah ka misial tapi ha ki to ki area ki bangyo I baka duna palat ngila outsource ko balai teli ki substation ni outsource no aki company ha ka baki kin le na dong sodong Nomor ba kaduna pelat kanika komo pi ka return la ni ka recovery na kaliang jong ka billing. Tengila outsource menta katu ka netli komo pi komo lai tali ki substation but ni I ba ka jing outsource ngi ka penmentoi sibun e. U sembut Menteri Rangba uba Preston Tensong uliatho bulalu me kejingelang jangka review meeting ha William Nagar Batura. Haga bedai bag jing shinai ki surok bat la sheme karai ban pen krea ban pen kut no ekakam bat bandan kunai ki prangut ki kontraktor ki bala suki palat aga ban shinai ki surok lang ba skim PMGSY hari lom garo. Uloong bagi don ki kontraktor ki bala shimpor mentala arsnam shiteng tam ban shinai ki surok bat la batha badai ban pha notice bat ban ai ki jing maham ka bakhat do yaki. Balada kemla ban teri pendap on pen kut no ekakam bat ken hab ban siru ekakuna bat on ai sure yaka security deposit ka bakila dat bantap. Uba Preston Tensong uloong baki weki project kelayat bed henrei ke badan jing dunahi ke datang ke jing pentre ke project PMGSY hari lom garo. Haka review meeting bro atli bat ha William Nagar bat kumju ha po tura ka banga ai instruction ya additional C nang tanga ai instruction ya ki engineers bro khoi baki day ban issue city wood yak to bela palat ya ka arsnem siteng bela jia bakimla ka warning ga bakadu kolong ba ki day ban pendep lem gupta ngi ban si ban cancel rengkat bat ke penalty ro ya ka ba let's see ka to ka security deposit ke bagi tem ngin hab an forfeit no na kaliam joka sarkar di kata instruction ngala ai ha bro atli ki review meeting ka wei po William Nagar bat ka wei ru apo tura. U sembut Menteri Rangba uloong bagi sorkar kelapan krea ega detailed project report ban pan ega jingerap tengka naga sorkar pedeng ban shnai ega surok ba National Highway ban Rupuar ke bapenya so ega North Garo Hills, East Garo Hills, bat South Garo Hills ke ban kod Omduna yak Arhajar Klur tengka. Uliatho bakatanat road transport and highways ke sorkar pedeng kala ai jing menjur yak alignment ban shnai ke surok ba National Highway ba Shispa Arpuh Nyobi kaban sedang naduk kawa Brahmaputra kabadan hagabenta jangka Phulbari constituency ban poisha dadeng giri ban penyeso apat bat ka National Highway ba Shispa Arpuh Nyo Shillong Nongston Tura bat kan penyeso ru bat kenong ba Tura berokawai. Uloong ba hakne ke jinglet jengo jong u ya ke rilom garo ulaple ya ke district housing building bat ke middle income group building ban pensa kito ke beduna kayo kakot. Tengalai song meeting nilai review yaki project ba pe jong peludi to ko makalong hi kalong ka bas ngotonat aga baki engineers bat ki officers jongi ki atresi tom met ban masih bat kumju ru akabede bat ka housing complex de nga internet ban kalian ka department ki atresi tom kumno ban penbit penbiang ya ka ni ka kam na ka menta ka bede bat ka project ka bangi don jumut na ka menta ban ai na ta ki pai ba nong song jok jela megala. Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary uba Sanbor Shulai haka artarik ujeli ula pentip ba ula depha ya kejeng terwa syaka sarkar jela banseng no ialah kejong ke Veterinary Science University hakar dem kulai Riphoi District bat kejeng lut jingsep bantai ya kene ke skul ba kan kot syaka South Park Klur Tengka. Habi akran pakinong pathai kubor upa Sanbor ulong kisamla jong ke jela ki hak banit pulis ki wei pat ke jela ban endala don la ke jong ke university kan pensuk i kisamla kamtap e ikitu ki bawan ne ki long yeng baduk ban lait puli pentebet eladi ulong bahak Veterinary University nla ban ajeng hikai hadu shi hajar ngut kisamla puli bat ya ke jinglut jingsep bantai ya ke skul ba en penlut da ke sorkar pedeng bat en sakmi ne penyat pat ya ka da ke sorkar jela. Kan ke Veterinary University yang gila ya initiate kum tu te ka DPR ngila da penkrea ban sina yang ada ka Veterinary University apa headquarter apa Kerdam Kulai nama ka department ka dan ka jakak ba bas tu ka long feasible na bantaban sina yang ka university Teka DPR ru barka estimate ang turu kalong 400 crore. South Park crore. Te haga next cabinet
Kini lapan kre ngin place ya ka next kabinet kapan long lesi harin dari utarik harin bawa UCM ulawan apa Geneva ban receive itu ka state award te harin juga tu tingin sa clear na po kabinet harin bala clear rang tu tingin sa ra bat ya ka yang ada proposal ban ya support Delhi ba ngalada biar communicate ru menisip tayo badu minister juga veterinary te bangin sapli ingin sara ingin selia kendu yo ka ya kata details pa ngapalaban nong tagalong maximum belum kat ka Central University tengmut try galaban pediang try dagi news pa praspa ngot news maybe up to 1000 berkacakai kum ka balong menta ka ba kini ki ka engineering wing juga kilalen Kajaka kadang don sabu kembah saupo akar. Kum kabalong menta kisamla jungi ba puli kalan veterinary. Napo state jungi ya beli puli siapa? Kabajan dek kade hapo Guwahati. Wasam lajun laga jong ka hospital laga jong ka university yang tai. Te lada pisim ya gini ki samla jungi ki balik puli veterinary dai. Te lagi beduk ki bawan na kaya beduk Iba peli kat no kimi pa habdi sedeki masih habdi sedeki jingdon jing MHI yang ban nang pen study kun ban support ya ka expenses ke jongki tedangi ladon daga jong lajong hang ne ka kat no ka pen suk ikin kondong gine itairu nomor ha university kin ki hostel ru te lar pi le chatai ke jinglut le se chu chiwi wi stien plus thu ke jinglut le se kal lar ka long 1000 sebenai hang ne long stang kat no stang san spa tengka kata ka diga benefit nomor taki samla puli jungi kiba long interest benda yang nak lain veterinary. Mo gani ko pisa mang na ko. Nasa state man pisa ayo bi. Nasa tar ba. Tang baga kat barang don mangalan de layo sanction. Layo sanction lakade ga jail na university na ngan monitor hi. Kumbaga ali akon sonsi bangali surprise checking gine tari tai. Nomor yo kalong balong ketika assembly ke suhab tu ka dom don ti siap ini tai tapi ka ISBT ru tu kala chupai ketika ka bypass tu kala sungam te ngasuso nga ti bahkan ka senior kana ka dobilat bagi ong ne dobilat simen kamlong suitable tapi ti beliau kad sebasna suhab tong ya hapok department jangata al not allow ngam compromise kadiban scam Hakawai pat kaliang ubak san bor shulai ubak kami ekatanat prisons ulai tu bakatanat kalapan kre menta banteno eka central jail hamau diang haka jaka kaba arpausan akar bat yaka jaka nyo nakatanat urban affairs bat ndala deptai yaka central jail katanat prison kan saiti no yaka jaka kabadon ha jail road jaka urban affairs ulaong katanat menta kadang Yau Menteri Katanat Urban Affairs ubak seniau bahalang dhar baun wan pai na Dubai ban pendep ikikot kisla kenang bakatanat kan yok ban pa ya ke jingterwa syaka sokar pedeng ban mang ya ke tengka. Ubak san bor ulai tu bakat ni ke Central Jail kan lak ban ngam hadu san hajar ngut ki koidi kata ar hajar san spa ngut ki shenrang bat ar hajar san spa ngut ki kentai. Ngila tu siapa ka Urban ban alot ya ka jail ban Chennai ke Central Jail arsan naka te kala sulung pending kan ka kamai di sistem tengah lain di sheet makanya lah ya show meeting no word lah ya pass ke resolution kamai ni show meeting lalong okey ba kemudahkan ai arsan hajar ya kata ka jaka apa mau yang diang siapa ka prisons department jail di sisi Melayu ka jaka den only ingin move no ban kre ka DPR tai kerang bagin di ora ada support Delhi ba di sanction no center Tapi ya kadang jail road pan, kadang jail berapa jail road ingin ai no siapa ka Urban, ingin ai tiga Urban lah ban develop kumki parking, kat nega sor galong congested ke parking kena kata at least to the extent kan yarap kabe banget ke Jakarta orang tapi jail dengan lala ban dismantle ke lala ban Cina kalau ke Urban ke ban plan pan aban Cina ke parking, dia kumki long kan ke parking apa kendailan. Tekala Arab parking tu sim tinggal long tu kidon si saki shopping stall shopping mall tekan generate employment ru samla juga hang tu kena he ba kena kala penung sansya ya kena existing muda market
Kaseng Hinyau Trap Youth Council Nongpo Circle kala ai por sitayo ya ka Nongpo Town Committee bat ya ka dorbar snong Nongpo bakin let pen khu ya ka jaka bret nyut ka badon hakadong lum sopho namar ka jing pen mi ya ka jing sma yutung ka bajur ka balakta ya ki pat ba habaro kiliang Ki nongket kam ke HYC Nongpo Circle ha ka shitrik ujliau arhajar arpuar kilapan paw ke jing sokya ka bajur halor ka jing bam shem kya ki bor ka Nongpo Town Committee bat ka dorbar snong Nongpo ban let lum bat pen khoj ya ki jaka bret nyut ka badan ha ka dong lum sopho bat dei namar kani bagane ka jaka bret nyut kala pen mi ka jing sma utung ka bajur ka blak ta shika de ya ki pat ba nong let nong wan kam tam ki khna skul ki baju ya leng ba kani ka jaka ka badan ha kani ka jaka ka balat nyut Hadian balayo e kajing ujor kinong elam ke HYC Nongpo Circle ha kajing elam u Richard Dingdo President bat kiwi kinong elam bakentop yau Tony Shella bat u Mission Tron ilalit banjurep kene kajaka te anyut kabadan ha kadong lum sopho bat lap shisha bagi nyut bagi jaklia ki balabrat ki pat ba bat ki bam shum lapen khoj ka mentala bun sngi bat kini ki jaklia ki lapen mi kajing utung ka bashar khai bha ha bakran bagi nong tho kubor na kaliang kini ginong yalam kila penrem jor ginong pej bat ginong khmi gini kijaka the nyut ki berana katha nong po ki bala shui egane kijaka the nyut klam da pen khoj newan tam kijaklia ki bla bret egane kijaka mentala bun sngi kham tam kito ki badan ha kadong lum so pho ka bala pen mi ejing sma utung ka sma utung ka badan hapring jong ka sorong po ka badai gawe na ka headquarter jong ka district jongi te kumta na kaliang jongi kaseng ismo ban kentu ya ki bor ki ba dai pej la dai ka tau committee la ne kino ki ba dai pej so ba pinweng no mardor ya kini kinyot namar kanlong ka jing leran kanlong ru ka jing lemakor ya ka dong ka thai jongi jor habi dai ba kane ka jika thejut ne lagi pej ba unjuru lagi nak school ki bayaj nane kalanti ai ka ba pelong ba abai ki bu ya kane ka jika thejut Jenrai ke subuh tang mentah ba subrat lang tang cakap brat rai ke cakap khat kam dai su takai ke pelong yangi kasang kayo kane ke jung jor di susi namar ba kane ke jing don kane ke jing cakap thanyot kalapan kta namta ke ya kamta joki bayang nane kamtam gidi gidi kansa ki kena school ki pajba ki bayaj na kane kelti ke jisma tentang kane ke jisma butsen Kanwalam caka jing yo pang namta jungno re jungno. Ni nak kaliang ka Nongpo Circle. Ipa kade ka message ka Nongpo Town Committee. So pha long ka bala ban weng mardor ya kane. Namar ba dari bisubu kamdan jungmot ban subu tang basubrat. Dari pibu dong kam sam khat sedang. Ka Joint Action Committee on Border of Meghalaya ne Jack Bom kala rai ban persajur le ka jing thmu pen long biang ka sarkar Meghalaya bat Assam ya ka jaya kran pen bet put jong ka kala ka baar ne ka phase 2 kat ba ke ni artli ki jalla kempat la ban pen bet thmaya ka saskular Memorandum of Understanding bala dep ya soi banya pen bet no shwa ya ki hinreu tali ki jaka badon ki jaya ka japut Ya kini kejing kendo lang bat kibor nong elam snong kathan block 2 lapen long ha kamadan jong snong maulas nai ha ka bana kaliang ka kenhun jak bom lalam kemat uba Erwin Sutenga kumu chairman lembat kiwe kinong elam ha ka balawan benedan langru uba Charles Marngaru MDC Kamawati constituency kinong elam jong ki kenhun seng balang bakentup ya ka UHM HANM KSU MYF bat kiwe Lasakiru bahakane ke jingyalang banyatai sani halor ke jinglong try ya ke kendo ke siap syua bagi ar sarkar ken sedang manwat benya ayo pudusam hakathan block 2 lawan banya sim bentalang do kinong elam joki khat prat ligi snong jong kathan kibala peni lagi jong kinong rem ke jing ang nuat bat ke jinglong try ya la ke kendo ke siap La ban kedau bahakawat ke beningkong ki artli ki sarkar jela ka Meghalaya bat Assam lengba ki Regional Committee on Boundary Settlement klada ban rai bat banesoi ke soskular bene penbet balashim ban penbet puat hakawat ke beningkong ke bladep esoi ru ya ke soskular hakmat menteri korbari ke sarkar Preng Ahmed Shah bat hadian kan ne kiladon shibun ki jing persya halor karai ban penhab iki snong bat ki jaka Shaka Assam Hagi babun ki benta beladep banjurep dagi nigi Regional Committee. Haga bagi nong ilam snong bagi pat bat nong snong kim shim leso hun satya.
Ha kani ke jinga lang patba hadian ke jinga taisani ke bapura. Halor kimat jong put usam uba Erwin Sutenga u chairman ke Jak Bom ulapan pau bola syem ke wei kesur ban pensawas ke sorkar MDA. Bagi patba hi kim pediang ke rai lengba ke soskular ke beladap rai bat dia soy. Dagi arngut ki menteri rangba ke jela asam bat Meghalaya kamat Amit Shah. Haga babon tli jaka jong ke Meghalaya kila syakan tup no asya asam. Hakaba, lapan pauru banakaliang kani ke Joint Action Committee bat kinong yalam snong ke blok 2 dan lelei kinom ai ke jinget reilang. Suaban sedangnya ke jing jurep bani penbet hakan wat ke baar. Uba Erwin Sutenga ulapan pauru ya ke jing sokya ke bajur halor ke jing bamburam jong kinong ikmat ke Regional Committee ya ki sakhi balasai de kinong yalam hima kiraj bat kinong yalam snong. Kibala pensisya ke jenong try ke kendo gasyap ha ke jing jurep ke beladap akawat ke benengkong ha ke bawat ikarai ban kentup ki babun ki snong sya asam ru la syurai klem da sngap ya ke sur jung patba kumta nakaliang kene ke Joint Action Committee kam kwa bakum kene ke jabyang ha ke jing jurep ha kene ke wat ke baar to lada ngihap nya penbek ai ba tu notification ka fertilize pa sampu ka cispa sabu kendai ka cispa sabu kras cispa sabu kendai sispak sempuai penduk nak itu agin wan nak sebagai ni jaka sini hang tangi sampai pada kenu ke jaka ki badon sisai kasih joni bagi sak ki kasih jaga joni ketu kan sak pi joni ke Batam ai bagi sarkar Asam bagi sarkar India akan siwi kabar kelong ba yakini ki jaka ki badon sini kumba ka UHM baro sikata ka pani kani ka di bandon ka free land registration ki pai ba joni nomor balai ba kum kalong mata ki issues ki balar permi dengan ka jinga soi kan ki MOU ki balong ki ba ta jor hadu kata ya ka di ngajak bendrio ba ya ka kari kasih ba ya ka stick macam te pen kendiat mo ngan chu pen i pi kendiat kani ka sarkar MDA manakane kami skumbulai uhap no udi udom lahap Denem dom lahap udi lahap tasa so embot we taka sa astang kama sa astang ka jingma den MDA taka ski bulai penhap na ya udi tak uhap udo tasa so embot we to embot der money making machinations kiba kijingya plan politics ki plan you ban ya you money making pada sepengkala business ba ya ka senjar kada pada administrative failure in all fronts tementa sa danger in English simple danger Hakene ke samai sensyar jong ke sorka Meghalaya Democratic Alliance hakene ke saus nem tam balalen kala hapan mat ikijing ki kawai hadian kawai pan hakaba ki kan hon baper ki mi pat ba bandawaya la ka hok kham tam ki nong hikai dan hakene ke tayoru sake kan thai nong balasngi kelami pat ba bandawaya ka hok kitaru kidai ki batang narilom jantia Haka laipui terik ujemang hajar arpuar. Ki kentai ki bedi nong trai belas ngi ki baju shat jing shat bat badi nong yarap. Haka basyat ki jing bam sngi ki kena aki skol sorkar bat ki skol bayo jing yarap na ke sorkar lengba ke skim PM Poshan. Bahapo ke syatri jong ke All Jantia Midday Meal Workers Union Jawai. Dagi sepangut ki lawan kiyo syakani kenong ba asyalong ban penlong da ke jing ki ke bajai-jai. Da ke basyong syat tengan hamadan nilakai jong ke nong temai Sports and Cultural Club ke badan halau jenriau nong temai syalong. Hagini kesengi kini ginong belas syat jing syat hagi skol kila penlong da kejing syat kan aduk kupor kendai beje menstep aduk kupor san beje jan mir bat kedau ke bagila syem kini kesenjam manwani ki syaduk sykanong bak syelong kadih lor kimat jing dawa joki na kesorkar kimat jing dawa jong ni keseng ki kentup ke jing siu dapno ya ke jing siu syaki ke basa ateng ke badai jong unai tung ubnai risau bat unai wieng ke senam hajar arpuai bat jong unai jemang bat uyayong mentang ke senam hajar arpuar Nalor kania sekawai pat kamat jing dawa ke bagi ni ginong belas syat jing syat agi skol kila dawa na kesorkar kadai halor ke jing siu namar kum bakalong beras kata kesorkar ke jusiu ki hakador lai puar tengka sisngi
Bat hagabakut benai la siu penbiang bet si hajar tengka hagaba kendai sepat tengka kedai naga sorkar pedeng bat si sepat tengka naga sorkar jela. Kumta kejeng dawa menta kalong ban kentio no kejeng siu kata saw hajar tengka naga sorkar pedeng bat si hajar tengka naga sorkar jela. Bat kejeng siu ru kedai ban siu bet tek shwa kash poterik man lau benai. Sakawai pat kejeng dawa kalong ban penbiang dagi gas LPG hagi kamera syetja. Ban pendrung ya kekerteng jong kinong syetja sngi ya ki kena skol lagi skim bai bam temen bat ban pendrung ya borok kinong syetja sngi haga thop jong ka Antyodaya Anna Yojana AAY ration. Maka kerteng tani layok man mindesu kita kemudian water nilai kita ke PM Posan habang ide ke PM Posan nilai kita terlok jong paling sarang hamrai balai pat na kerteng na po PM Posan banyak ipat teng na kum kita kiksau kibaya besurok nagakayo jakan magbang ito nagakan yo kamatnayat ka ban kin shat jasngi hagi school ki jaka shat ja jong school msho daga ding namdai sho daga runga andre de ban ai no daga LPG namar ka liquid petroleum gas stove kadai ka hok ka jong barok ki jong ki jala namar hoj ngiyo iba menta ki ding ki khlau ki dang duna ki je ngi kumnong in ong yi khna school bakina school penthong yu ding mentala apoy kan ek santrek kasngi ka wal environment de ngi ban slori khna school nong song snong manthong ki ding rengi pat ha school ngi set jas ngi khon lang digi ding tekane kadai ka jingma ka bah ka wai ke liang penslor ban penjarngam ha ka wai ke liang pan pin penslor ban penyong ban penkulmar ya kinong set snong nong song snong nakata ka daw ngi dawa ban don ka LPG stop habarok ka jala Meghalaya bakum jo ka North East nang tapat ngidang perkerpan naga sorkar bahkan sengam no andrai ka ay bangi kren menta kala apoy hado arbanai hagajaka baka sorkar kan ay bahkan menginam cak tangan menta ka sengi kay ka jingji apan bahaka ka honorium ka basa pending njong benai April May hado menta kamsiu kay gani ka honorium kumbangi tip lang bara ka central government ka ai khandai spa hakashi banai ka state government jo jala Meghalaya ka ai tang si spa tangga shi banai ka taro tang namanta speu banai kini speu banai pat kanam seu manu banai ka seu tang arsen jisnam kan bat saw banai ne ar banai ha namanta sunam barim badia ka basa kin seu pat hagi sunam mathmai te kata kada menta arbanai kadang pensa sakawai ke pa hukum pan banado ka singin ng kong hado ka singit hoding ni haban syadja man la kasi nado a prabaje minister hado banda website dan pelum pelang ya ka jaka syadja kala apoy arlai bajajan takam don jaka syo ya kata ganten ke basayong mag ngisa jong charity bikin at home Rehangi kinong sadjas ngi kantam kilong kme kim dan syo kum kata kala along injustice yaki khon la jong iki bahayeng usa tana kata kadaw kini ki ai ro mentangi wan hang ni mban si ban sngap no ban kren no cha ka parthai ban pen i kan ni jingle jong ka sarkar man chano pibo badlai pi ong ba ai manum bana hen rehang ne pi ai tang arsen sisnam pen sa ye ka pending dius ba ar bana lai bana hidu saw banai kata kadai ka jinggali ka bangi barok mentangi bapang ka ai ka daw ka ai ka don kan ne chalandat kini barok te barok ikok kidon hane pa jala Meghalaya kilon khat 1000 tam ngi mentang ngi kerana mentang kita barok ni syakan na mentang ikok barok pangke wi kan honorium nakas syajar syakasan hajar ne naga state government ka syaj spa tangka si banai te ngi ipat ki state gi minister jongi ha Meghalaya manhakene gi sngi to gasngi tho sa tade naga liang jong ki nang yalam jongi po amlaram civil subdivision kila ikendo yo minister badan borom jongi bala kamen ramboy yong sngo bha pankiu no eka norium jongi hakashi banani ka state government wong ngila pa ya satang mentangi caitang yi ka nong kai bat ki midday meal ngim dan por pas kawai balai tang maphi mangin ya kran tang ya phi mangin pai kita ada kenten ki nong ka ki kok ki jongi ki ong ya kita
ngin si pe tanggata hi te nado menta kasngi hi ngindang song hang ne ngindang song sa thangat te ladangim yo yagla ka sarkar nado Narendra Modi prime minister jongi ubala yo ek representation hakti atkum ka jingtep ka jongi lamba governor ladagim le lom trikam takamon ngimban se bhaban khangno ya kan ga PM portion scheme nakajala Hadin bon banai bagi samla ke bapuli haka school ba North Eastern Hill University Nehu kila yai pen pawi ke jing dawa jongki na ki bor badai kimi jongka ni ke school ba halor ke jing don kam ban penjanai haka ni ke jaka puli hendrai ke bor badai kimi jongka Nehu kim shimla patew satya ya kan ni ke jing dawa jongki samla kumta ban pen bor ye ki bor badai kimi haka artarik menta ubanai jeleu arajar arpoar kini ke samla kim ban se ban penlong da ke jing ki ke bakhamjur hadu balami kikan rom kan ram shipor. Ki samla pule jong skol ba Nehu ki bahapo ka Shatri jong ka North Eastern Hill University Students Union Nehu su. Hagani kesi kile ki de ka penlong da jing ya pat ba shakane ka jaka pule rengkat ka jing dawa ban pen kendri akam no yo vice chancellor jong ne skol ba. Kisamla hakan kasi kelara aru rengkat kijing tho akikot sada haga bagi lepen pau gi babun kimat jing dawa jongki. Kimat jing dawa jugi samla pule ki kenthop e kajing penjanai kerukom ajing syakri hakaliang ke pule putih kajing bambiang ki bos kajing bambiang kijing dan kam haki hostel kamtam ko bagi jakalit bar hakaliang kilat ajing sumar gi beran kam kajing erap ke bekerke kajing bambiang ki kot haki library kajing bam maramot ya kajing jot jing pe gi jakasa ni kamera bapenlong kelas bat kiwe-kiwe. Ya kebakan ni musuh keladawa mentala bon benai. Mereka bor berdikmi jong skol ba Nehu kila lek matla bat lek kelut igijing dawa ke badan arpo teli baro. Kumta kini kesngi kini kesamla kim ban se ban penlong no ada kejing ki beteng e ada blek turu syaka jakat rekam jong vice chancellor jong ni skol ba u professor PS Shukla. Haga balami ru kejingnya ke bejur hapreng jong u bat kisamla pule. Habadai bat ka jing tungkam tungjam ni ba ke ka bakta kalong yang ki samla pulehi marngi ni ki samlo pule ni ui pakadan ka jing duna haki manpower ni la badong ani haki nong trei ki nong hikai naduk ki teaching bat ki non teaching staffs kani kan kata shisha ki samla pule borok kowe habadai bat u vice chancellor man kapor persang man kendo haban bo appointment mentang la banong bak khamsuk ban kendo ya kinong mikmat kejela ban kendo ya vice chancellor ju North Eastern Hill University mar udan hapo office hang ni shisen lani arsin shiteo ban hapo udan ru mar bo wan teng ubun kam kiwe pat ki benta te kajinjar ba ingi ban yok kendo shisen nak arteo lani teng shisen nak lai teo te ngi mata ngi banjur badai bantung no ya kapus jong pro vice chancellor ladala lele da ubro jongi nakani ka jela ka jongi kenapa ngi suk ban yakran ngi suk ban yatrikam habrai bat ka second phase jong school of technology mentala jan arpus 6 kemudian ngi itang ka first phase ka badan ngi dan menta kedai ka ECE electronic and communication engineering ngi dan ka biomedical engineering te ngi dan ka nanotechnology Indra habari ber second phase kita ki engineering ki badan kamba kum ka civil engineering ka mechanical engineering mining engineering rural engineering chemical engineering electrical engineering kini nimpat yu idak satya haduk menta kai ka jingkwa jungi menta ha nyistu bomla ban set up nak menta-mentahi Indra kai ka jingkwa jungi tolong pili ka paperwork ka pi persang ban bu ka proposal sedang no ka second phase jong school of technology habangi pai shiki hostels ni bon nagi samla pule ki wan nagi jaka ba per nakani ka jela ka jungi bat naki wepat ki jelaro hendrai abangi pet ki jingdon jongki hostel ki duna palat te menta kadan ki jingyat trikam jong ka we ka hostel kentai hendrai ni ba ka rukam trikam ru ka ski tika jingrawa jungi ka longban instead no ekani ka hostel bat nistu ba wat laki shna ka we ru Nintang dorkam susu sibun ki hostel. Marngi apa skol ba nihu ngimdan tangira ki spangut ngre ngidon ki hajar ngut ki samla pule.
In this memorandum, you have mentioned the 20 points. Okay? The first point is to fill up all the vacancies. All of you know about the teachers post and some not teaching post already advertised. The practice is already going on. This don't want advertisement. We want teachers. We don't have AquaGuard in our hostel. We have been running to the CDD office, then to the DSW office. When will we get our AquaGuard? 4 months. February, March, April, May. When will we get our AquaGuard? No, this is not a healthy practice. I cannot do this. No, this is not a healthy practice. I am not going to do this. Yes. No. Actually, student can ask जो है any demand, and I always trying to fulfill the demand of the students. Just like some problems related to the department, some problem related to the schools, some problems related to the जो है administration, and also some problem related to the finance. I already before today discussed the problems of the student with the different sections, and all the sections are doing their best effort in this area. And so after a vigorous protest and discussion with the Vice Chancellor, between the Vice Chancellor and the students, it has come to a conclusion that these following 5 points will be resolved within a period of 15 days. That is to ensure the Wi-Fi connectivity within the hostels, arrangement of more buses for the transportation of students, maintenance of quality food and water in the Nehu Health Center, and finally the initiation and of the repair work in the hostels. Kibor badai kimi jungka school ba Northeastern Hill University hakane katayo gilamat satang kijingaki light na kisamla sakinong tresingi gibala penlong kijingaki bandawa itu no yaki kum kinong tray bapura jungka ni school ba daka ba penskem no yaki pus jongki. Kinong tray balasngi jungka school ba Northeastern Hill University Nehu kibahapo kalama jungka All Nehu Workers Union ANWU nado kashitarek mentau benai jeliu arajar RPR kila penlong biang kejingaki daka bayalum hakamat ke office rekam jung Vice Chancellor Professor PS Shukla. Kini kinong tray balasngi hak school ba Nehu kila rai ban penlong ya kini kejingaki kebajai hadu henriu sengi lenter. Bat kum kini kejingaki la penlong ru hatura hakaba kinong tray balasngi kila let syong hakamat ke office rekam jung Pro Vice Chancellor Nehu hatura. Kamat cingdawa kebakonsan jong kini kinong tray balasngi hanihu kalong baki bor penyak jong kini ke school ba kedeban penskem no yaki kum kinong tray bapura kamtam kitu kibala tray palat ya ke shipos nem kibadon kumba arspa san paungut baro kentup yakiba shilong bat tura campus. Kadau ko bakini kitkot jong ke ANWU kila shim yakini ke senjam bandawa penskem no yaki kum kinong tray bapura kadai namar ke jingse waya per hakarukom siu shaway na way pan katba ka kampat kitre kumju. Kebening kong ai ngui ublei adok kini kisngi iba menta ngedon rangkat kemne krui para long keme long kapa
te kabangi la tho ya ka sisi sakine ki bahe la si benai mentah dengi klamio ke jubab naki tengi klamio ke jubab naki tengi manse hadu banda pelong kene ke jingia strike iki kam bagini song kumni ane madan tengi la kendo nakapor sakapor bangin ya keren ki bahe kim sim sngap yangi ki don ki skor ndai ki lek kelut yangi ki don ki khamat ki i yangi ndai ki lek matla ki kti ki trai kam yaki ndai bangile ekran mangi kipen ken riangi te ngila ekran ngila kendo nakapor sakapor ngi keli teman jam sudah mengenai kendo iki bahe ngong ngile amro to kakis jongi ki ong ba ya no sakhamat tengong nya sakhamat akan urukom ki ong lek sakun tengong yo to we officer ba pipa ya jangi sakun ladang ya sakhamat ngipet su ngi ap swa ndak badan burom ngi ap swa nang ne na poni hu ngi ong bakin penya hi kini ki kime ki kepala jong ngilong ki kime ki pangilong ki ko na ka jo kapal tekim simpat yaw yang ngi na kapar ngi ut ngilong ki marau ki ong ki kay bangi de ben le ngi le lot ki kam ki klina sa kaju ki sapawala kaju ngang trai kum kapian nangim judan kata ka igi airu tela tengi keren ki bahe nakapor ki thok yang ngi ba ap kandalong kata kandalong kumta ki pun thame be yang ngi la pujai tengi ban si ngin hapwa ki nong kersan ki nong yarap lem ngi temen tangin la hadu kane kapor ngilong de da kijing isnai ulai banalor ngin kersan ba ngin job baik ya kane thong ka ba ngile ba ngidan mentah Tinggi nak kalian jungi pan ni kata kawai kalong regulation gitu badan hak bania rum kaan ma bad kabar kalong ba kai kual paper keluak kan bale betul ka jo kakam uwe yo sebenarnya nda uwe yo tamadan impedi reply ka baki airo ka ngi kayowi ka reply si menam step kata ka reply kita no ngil ngok mo kat gibar bahlor kan no kan kita ka sti dan sel dan san dan terhat katu ka reply kam ngintip kan kawan nang nene kawan nang ngintip kata si aingi ki omba ai nang nena office BC hering ngok dan kasanya BC dan kasanya ar ka tu mga tu kot telang ngim tip kolang official nam hari kemba ka pet tu ka kot telang tok tangdap hang no kata long tok tangdap mai pi kata nomor ba ki babun ki bang hap ketat king katu ina kalian jungi sa thoi katu nang kam jungi niat bismat kumlong menta ka jing ya ki jing ya bismat mo ngim kran den menen ngi asan ji ki jungi la sa aslap bang ne ngi asong ngi thiamit hang ne hapdeng jing dum jaga met jing kret jaga met jing slap met ngi thiap bang na ma meling sa statar nak kalian jungi bakim kasong ki berbahlar ano ki ay maki kahok jungi pai ba ano ki mon maki kelak bang pulang Kinong try ba up ya ka khardap khrong khajna ne ka toll gate jong ka NHAI ka badan hapaham Maulain Ribhoi district klemi pat ba ha ka artarik ujal leo banyak ki persa ya ka jing kanno le don board jong manager ka company MB consortium ba penya ya ka ne ka khardap ha ba dawaru ba ka company kadai banweng kam mardor ya uni ubreo lam kumta ka ji yakhi kanang jur Kumbal penpau dagi katu kani kinong tray hakani ka khardap khrong khajna jong ka National Highway Authority of India kabadan hapaham Maulain long bawai ubreu bamdeu khasi belatip kerteng kum ugajur Rahman ubadai pej hakani ka khardap kum manager jong ka company bethamai ki MB consortium udai ubujule don bor bat ubam juburam kinong tray khasi kamtam kilong kemi bat ujuwat daw da kum ni kum tai bat usuat kat bamon ni jing siau jigini kinong tray hakani ka khardap Na kalian kini kinong tray jong kini kerdap hadian bakim la asyuk ban sengap kini ke jinglek don bor jong uni manager. Kila mi pat ba kini ke jan miet bat kila rai ru ban sanget trikam sipor kini ke kerdap. Tak haduk balawan poi ki bor pulit ke distrik ban ya keren penbet halor kini ke jingmi kini kinong tray. Ki balada waru ban weng no yang uni manager na ke kam jong u. Haba keren bagi nong tok kubor uba kerengun seliang orang ba dong kalum jing syai paham Maulain. Badu ba Jayan Seliang local director kene ka kerdap Lietho bakini ki kendrum kendram gemi namar kejinglek bahe jong new director betamai jong kene ka kerdap krong khajna kamtam kejing kuman jong orang ba snong ka snong paham Maulain ubala syuyat la ikit khot ke executive committee jong ka snong haswa ban ai pateng ya ka kontrak sya kene ka company ka betamai kabala yo ban lum khajna ha kene ka kerdap jong ka National Highway Authority of India la ki khna chogi ni lokal iba martu thok martu syukur bro chikata snem kitre ni sugat martu e jejera na do bawan new manager manta open ke tuk mo open kala nang tuk lo khai ki kon jungi ule kum ki bru ki ba nang tuk kajing dute kajing klasi jong u ki khna kajing event jong u kren beng kren ko ki kon ki
lek ke kita kiba batuk kiba thok kiba syukur kajilong nu dikar bawan mentah marci banga te cisnton dan ka menwang ni marde bunun chong wan lano partai wan tre uhani wan kamai chak pa uni mau batuk pan keran tu ikon ikti cui dengan skop ang magidap ada jing sosik bakra wala ka ti sha le ben joki tong tren joki pat kham tam le ben gi kantai bat kitik basa station po di batray po jo kabaral baktaro isya bai ta kapor sekor baca pedik ya general manager bat ya bede bala tung ya ka konsultas lihat kong ka local in charge ya bede ya deber ya bede ki local employees ki joki pat ro kala sawer no ada ka kam hadir ba lawan tak kiwe pat kino sukses dong pat ada ka stong ka joki bat kadiman ni jong kino pre ki local employees ong ba Nei ban gubernur Amador yang bede botu general manager jong ka tol ka company dong nga sokya yang kan ka jingle jong ka company rengkat ber orang basnong namar kini borok ki wan kini ki arngut ki bawanra ya ka jingkan at bat ka jingdom jong unya pajba budon rengkat lem ka ka sini namar ba kinju sim kya ya ka jingna wa jong pajba wat gini ko tre po tol get ro ki bom ju le kanono kam ya kajing dawa dengi na kaliang kasnong imla klem dak ti ila wal chine smat ya kaban persajur ya kajing le jong rong basnong bat manager hapo kan kasnong jungi den na kaliang kajungi kasnong ikwa ba unim manager ba ude ban weng mardor na kan deka por na mar ba une wan ra ya kajing kan ada hapo kasnong hi borok boy Wat la ka seng kasi seng kami kala kami lenti ban shimti no ek jingtai ka bala penshna dak MTDC halom sopet beneng Ribhoi district hendrai kani kan shimpor sa shibenai tam haba kani ka jingtai ka badang shudap shna kala sha penjulor no hakabor jong ka mai maryang hau benai baladam ke MTDC kala shna ya ka wei ka jaka ka bandon ka jaka bam bat ka jaka detiar Tenrai halom sopet beneng lengba ke Swadesh Darshan Scheme kabala bay tengka da ke Ministry of Tourism jongka sokar pedeng hak jinglut jingsap kabakot kat prak lur tengka bat labu thong ban shna pendap ikani ke projek ha unok pra arjar arpawai haba ke MTTC kala dap shna ikani ke jingtai ban yok ban IT no asaka sengkhasi Hendrai ke eryong erngit ke bajur ke la penjulor ke benta jong ke projek ha ke baki yet ke la pailut ke sat ke la hap semadan bat bun ke badon ha ke jaka ke la julor. Hadian ke ke jing julor msem la yoi ba ke MTDC kan pachna mardor ha kontraktor ubasna ke projek hendrai ke la shui bet shua kumtai. U assistant engineer jong ke MTDC uba balajit lingdo ulayatu bayakani ke jingtai la sedang bantai hakasnam arajar khat khandai bat labu thong ban pendep ha uno pra arajar arpuwei bat haba u kontraktor uladap ban snalut ya baro ke jingdon kam hendrai ka sengkasi kala kerpat banbu ya ke jingtho ha ka be day bat ke history jong ka sengkasi kumta ke MTDC kala kular ban pendep ya kani ke jingkerpat Ubaleng do ulayatu bahaka katsau tarik uyayong ke eryong kala penjulor ki artli ki jingtai ki pakentup ya ka cafeteria bat ya ka sale emporium bat wat laki katto ka ni ki dingse ki badon hakani ke jakaru ki la kelem bat ke jingjulor jong kani ke jingtai kala kot saka saulak tengka na ka benta ban snabyang ya kisat bat ban pendat ya ki yen bat ki wei ki jingdon kam Uloong ke jingjulor jong kani ke jaka jongok kai kamdai setia ke balik de kinu ki priu hendrai ka dai ke jingle jong ka maryang uba lengdo uliyatu bak MTDC kala dap betha yu kontraktor ban pen bhabyang bat ulok keluar ban pendap hapo shibenai ya kani kakam Katu kade jingsha kawana po ka Swadesh Darshan Scheme na po Ministry of Tourism te barok ka total tu kade khat prakruri te katu jingsha ngila sna bat ngak kakam juni kala jandep tingi bu thong mai pendap hadu une udi somba barang sudap nagane hak arjar arpui tingi la achieve ya kata bat ngila muri ban ngila lang pendap hadu ketika por hendrai habaswa bangin handing oba pada katu bat kising kasi te ni sudan baka jingkwa jong kasing kasi jing kwa ban at mulumala khandet ke jingkwa jong ki kumna ban thos bang kastori sing kasi tingi alat ya ki sing kasi ba ngin pen le nam ta jong ki ten ri snubok ha ka jing ya di jungi bagi sing teng imdai yolat banya kenduk man kasngi man kapor
te snibok no ba hadu katu kasau teri jong April bakawan katu ke Eriong te ke Eriong kala penjot penparano ikut ke building jongi arli kawi ke cafeteria bat kawi ke ka sel imperium bat kumba pitip ba POE itu ki ding ki se badan hang turu kilap kelam lut kibun mak ne kelam lut lang kibun ki balak kelam te keju katu ke building jongi ka penjot ndai wala kataru ama kadang don ka keti jongi te ngila ya keren batu konduktor ba un penbahapat ya katu kumba ka long kumba ngila pendap te konduktor ula kularingi bun penbah te tang kata ini kalian cuma Cakap no por kan simulu kontraktor busna penbahas yang ini itu berada jalur mentak buat hadir mereka buat IT terus kasih ban penyiar. Kumba ngala ekran ni ba kontraktor uang yang ngaba laku nuna hapok kasi benai ngan pendap na itu jenisna bang IT no bang han ovan kasih bakin penyiar tu. Lengba kani ke projek ke MTDC kala tairu ya ke gallery, cafeteria, sale emporium, healing center, multipurpose hall bat kiwai ha ka ba ka sangkasi ka bayok penya ya kani ke jaka kan yo ban pendon kam ha ka por ba ka penlong ya ka let niam let rukom ha ulum sapet bening bat kani ke jaka kan long ru kum kalat ya ka sangkasi ban kamai naka kam jungokai hakane ke jaka la sakiru bawat ke jingtho ki belabu hakane ke jaka jungokai kilong ki ba khongpong ki ba ithamula bha bat nakaliang u assistant engineer ulayathu bakini ke jingtho ki dei ki bala pendai da uskru kumta kamdan jing AA ban lot bat ban penbai yakini ke jingtho hangtum ta ngisna ka kawi de gallery de kawi ke de ka kene ka cafeteria ka bala prano ka emporium kene ka healing center kadon ka multipurpose hall kidon ki parking kidon kane ka last mile activity kidon ki signages kidon ki landscaping kita ki ba kongsan na tu bagian fencing ya sedangnya kane ka project jingsa kane ka project yang sedang ju usnem khandai tambah kidon katu kane ki kam bedai perka khando ba ki sengsi kadang yo ban pen sedang kam slam kediat pasang kasi dan ri ngiyo ban pendap yang por kajing mentu jang kasing kalong ba kinyo kenjar revenue nam ta katu jaka bangila pen bahang tu lupa kila ban pen atak nam ta ki toris ru berkala penun kam nak liang kajong jongka hapa kadon katu kajingnya sadon tentang sisi nem katu ka bagi yang kajing kulum jongki liak nyam jong sing kasi ni ba hang tai ka jaka dai kadon katu ka ba display gini ki ya kajing tho kalong da hongpong pila ban tai nak ka ka ki pandai hongpong tu ji tho ka ba ka jenjang saya berbon puliro. Katu bijing tho kade bagi danda uskru. Te hapor bagi handi ngopangi alat dika sengsi ka bagi mon bi kwa penbet ngila ban loy tu uskru ngila man pendat tu kompani. Banyak snok ketilang bat kepertai hi barok kawai. Haka ban rakhi ya kasngi yada ya ka mai mariang lani ka World Environment Day nakaliang ka office jong ka Confederation of Ribhoi People kala penlong ya ka program ka bakerpang ban rakhi ya ka nekasngi da ka bathung hadu laispa teli keten riding bat samru ya ki musari syakikat tu ka ni ki longyeng haka shnong pahamsken Ribhoi district. Hakane ka program la saki ya ka jingi simbenta da ke nong yalam ka CORP ke bakan thub uba Roland Lingdo president ka nong po circle uba Cyril Maring rangba shnong ka pahamsken uba Celestine Sinkli headmaster ka pahamsken RCLP school nalor kibai kiri rangba bat ki khana school nakaliang kinongkran hakani ka program kilapan pa wi ka jingsong kya ka bajur halor ka jingbam dan ka jingkit kli da ki pat ba banyada ya ka mai mariang ka balakala ja khlia bat ru ka balabu jingma sikat dai e ki pat ba kamtam ka jingpun dan kam ki plastic bat ki bai lor ki lat ya da ya ka mai mariang bat ru ki jingdon jing em haka ban kyar na ka jing thang klau pathar ban bret pathar ki ja khlia bat ki bai ti kasim ya kan ya senjam ba omtang bangin kan mau ya ka bangin pej benia ya ka jinglong jingman jong para breu lan ya sensar ka khadar henry nya ban pej ro ya ka jinglong jingman jong kamariang ni don kam ban pej ro ya ka jinglong jingman jong kamariang namar ba lada kamariang kam don chu lada ngidu na ikiding gitik hapo ka chnong garing rajongi ni salong kam dondor su kata ka jinglong briu jongi kapakong san kide ki khna ret ki school jongi hne
bakine kita ki nursery ko makilong kini ki ding ki badang ki dang san bakin nang he nang san bakin long ki bejangam ha ka cingim ki man Ka-Office u Block Development Officer ka Bhoirambong CNRD Block haka artarik ujaleu kala pelaj ba ya ka scheme balatep kum ka Amrit Sarovar hasunong mautaneng bat IT ru ya ka jingmang pisa sa ka mautaneng VEC ban pinbet pinbyang ya ka pung ridok ha jong ka sunong. Kani ka jingalang hakani ka singi kala longru kum sibenta ka jing pathama ya ka pung dok ha jong ka sunong mautaneng. La sakilang agni kesengi de kejingdon rengkat uba BJ Kharshandi Project Director ke DRDA Kumukongsan ha ke balai don langru uba CJK Wardri BDO ke Bhoirambong CNRD Block ukit borlang Kharluki Chairman ke Mauteneng VEC bat kiwe Hagani kesengi nakaliang uba BJ Kharshandi ula aitiru ke work order ke bahkan reulak prapunya hojar kendai sepak sapu artengka syu Chairman jengka Mauteneng VEC na kebenta ban penbha ni ban penthama ya kapung dok kha jong kasnong habakran negani kesni nakaliang uba Kharshandi ula ai kublai bat ai kejingero ya kesenjam balasim diginong peniat snong ban bo ya kene kapung dok kha na kebenta kejing mentoy jong kasnong bat ulong ru bakani kapung dok kha kadai ka wen ki kamrep ke bayo jing mentoy bha ha kana kapor ke bomenta ule thu ru ban nakaliang ke sarkar kala ai kene ke skim hapo ke Amrit Sarovar Bada ka por ula pentip ru ba ka distrik Ribhoi. Ka sarkar kala jet ya nyupsan teli jaka na kabenta menchna ya gipung jong kasnong. Bada ka bedai bagani ula penslor ginong song snong jong ka Ribhoi. Ban sheme gini ka kabu ban penitho ela ki jaka kidan si akar saneng na kabenta ban bo gipung dokha. Ha ka ba ula kentur ki patba bagi dibantung ya ki dieng hajan gipung dokha. Ba chei hong chi yo bun u ko u ba yo darling kha ki ni ti ba ro em ki du ha pa ari bhai ba Kalai pawai tari ujamang man la kasnem ka de kasengi ka ba hasat la ka perthai la jupen longi ki chialang de ketanat sarkar kumju ki kan hon ba pher kum kasengi ban yang persya ha ka ba pendon kam ya uduma la udai ubadi ne ukin jajing ba Menta kasnam arajar arpau aru la sakhe yek chialang halor ke jo ka nongrim handrai ka phang padeng ha ka ni ka sin pat ka de sapang ka jingkta jong uduma ya ka meram o Kawai ni kecinggalang ke bau PCN ulayo ban lum kubor hakalai puetrek ubana jemang arhajar arpuar. Kadai ke bala penlong daga National Health Mission jong kejela Meglaya rengkat kejinge trelang bakatrat pulih putih kejela. Kejinggalang ban persya udumadi ni keduma bam ki babunjat ya ke bala tip kum ke World No Tobacco Day arhajar arpuar. Hagi senam ke bala let habakum kini kejinggalang kimat pedeng balabo ki judai bet ki jingalap halor ke jing snew jong uduma la udai usikret ubiri ukhoini bagi wedi ki jingbang ki baklet ki kan jaduma hendrei ki jingpang ki bajiyo na ke jingkerni palat ki jingdi bat jingdumaru ki degi wei ki balabanjur hendrei kamat pedeng menta ke senampat kedai ka balabo ke English tobacco threat to our environment kabamut ke jing kata aru ya kameram o kamtam na ke jing berat pathar ki kenjaduma shi saudong saukun jong ki emlang salang kamtam ki tedu jong secret ni biri ki balak ban pensniu no e ka kendo ki balak ban kata aru ki telong bat ke jing od ru ki dieng ka balak kata ha ka balak od ki ni ki dieng na ka benta bentung yu duma
Haga jingalang hakene kesngi hak State Convention Hall Shillong, laidon rangkat u Additional Chief Secretary ke Sarkar Jela wa kemi ke Penat Pulih Putih uba DP Walang Kumukongsan, u Mission Director ke National Health Mission Meghalaya ke Jokapur u balong ru Joint Secretary jong ke Penat Kakot Kakia u Ram Kumar S kum sembut kongsan bat ki wede ki officer na ke Penat Kakot Kakia bat na ke Penat Pulit ki bel ajing pensyai ru halor kaan kotpa kaan kebedan shibun ki kendon ki nong kayi bat kinong de ki jingdi bat ki jingbam ki baklek duma bat ke baperking baharu bandi hajan ki jaka puli haga ba ki belek persya kila ban syakem bat syaset bendi rengkat ke jingsyak dan kuna ke bahaya haga ni ke jingalang ke State Nodal Officer ke National Tobacco Control Program i Dr. Lana Lengdok Nong Bri la jing pensyai ha ke baidai bat ki kam bala pendap bagi benai shwa jong ni kesngi kam tam ke jing penlong ya ke jingyat pat ba de ki kena skol ha keleng ke jela haga shi benai kenti Banialap sikinong syong ya gejing persya di bat bami duma ha kebeladon prahajar sauspa sangut ki kena ki bele shimbenta na ki nyo hajar sauspa andrup saut ligi skul ha keleng kejela lengba ki nyo hajar andrup spa nyo punyo teli ki jingyat rali. World Environment Day just 1 week after World No Tobacco Day, and every time you smoke or you take a drag of the cigarette, it impacts the environment, and also the cigarette butts which are left behind after you smoke, it is not biodegradable. It stays there, and if it reaches the water bodies and all, as mentioned, it poisons the fishes and the living organisms over there. So therefore, it is very important that we observe this day and learn and disseminate this information on the ill effects of tobacco, on the ill effects of smoking. The second part I would like to mention over here is that everybody is talking on this day, World No Tobacco Day, on smoking. The girls over here, so what's the big deal? We are girls, we're not going to smoke. In all probability, we'll say that. But tobacco comes in different forms. Tobacco comes in different forms. Smoking is just one. What about the smokeless tobacco? That is also very important, and women in Meghalaya consumes other forms of tobacco in huge proportions. You have heard the data quoted by our mission director, the 8,000 deaths per year in Meghalaya, and they don't come from smokers only. They come from those who consume smokeless tobacco, like what? Like gutkas, like your pan para. They are all different forms of tobacco also. So kindly note that it's not only smoking that we are talking about over here, we are talking about smokeless tobacco also, which is equally dangerous. Sa kawai pat ke jingalang banialap halor ke jing sni uduma ne ke World No Tobacco Day kadai ke bala penlong da ka Khasi Jantia Presbyterian Synod Sepngi Urban Mission. Ke bala penlong ha kani ke juk ke sngi kalai pu itrik Jemang Arajar Arpuar ha Maukar Christian Higher Secondary School ha Maukar Shillong. Ha kani ke jingalang ki nong keren kila seneng lakrau ki kena bagi mendai ban keta ne persyang uduma. Audu sikret biri negi bagi jat jingbam ke belak lang bat ki kenja duma namar ude ubakta shibon ka kot kakia jong ki breu ki jing pangru ki bagi breu ki yo na ka jing di kerni bat ke jingbam uduma ki de ki beserkai ha ga babun ki breu ki krau no ka met jong ki ha ga baot no ru ki kat to ki benta jong met jong ki bat bon ru ki do e la ka jing em tang steng por kumta ki nong kren ki la kentu jor ki kena bagi mdai ban persyang bat ki dairu ban pen priang le mekane ko kubor shalaki yang ki sem bat ki emlang salang hagane ke jingalang hagane ke sngi hagane ke skol yo jing kren no medical officer ke UCC Dr. W Mana now principal jongane ke skol uba AH Nongbet now director ke KJP Synod Sepngi Urban Mission Reverend NM Yang Rai bat ki wei hagane ke jang biu jungi bon bagi biu kim lam yo lung shu Mom, kat ko fit hair mo fi, kat ko fit hair mo fi, vitamin no ang ni day. And if you like what you thought, and if you like what you want, day, bon ki biu show. But the way daw jong na ga pollution. Kade naga daw jong secret, kade naga daw jong ka pufum ba ka smoke ka badan ha, aga ho. So to na. Tips from cancer. Okay, no cancer. Kajing pam bomla jersho. Deh, ke cancer ke day, udan unang shun, urung hapo met jong pi, ba usdang benshim jaka.
petang ada cancer. Mo, arpos na mencuah korang orang pulih. Mo, lapor bod lebih empat kali. Mo, tengah hari borok 4 ekar arpos na dia. Mo, hak tu kepor, anda ada exam ni, kikali ini tak sebang throat cancer. Masin yo i badai na notice kikali tang throat cancer. Badai kita. Because India bro go away hapo region ni most throat cancer kadai nang ni 70% जो कि throat cancer region ni yang kadai hapo India kadai nang ni na region ni. So to na. Fiko enjoy ni kita. Katno kalong kecing benyau, ya kitu kiri don sab kene kejala, haka bawat nak la treshitom ban penjana ya lade, ban job haka kecing Yakob kibahe, bat wan rak namru ya kejala, hendrai ke sorkar pan, kam ai kecing itu, ya kata kejat jing helak kai, kabakis ngutenat, ban penlek jing pun. Kini kita girang bat kita helak kai mixed martial arts, kibat pentebet ilade haka school ai jing hikai, ya kini kejat jing helak kai kebla ai kerteng, Ferdi School of Martial Arts, Badi kakenhuan kinong ilakai la ikerteng The Revolution Mixed Martial Arts. Hakabadang saungut gini kinong ilakai kentup ikawi kesamla bat laingut kishenrang. Kila leje shimbentaj kejing Yakob kabalalong hakajala Manipur. Hakarensan Yakob kabalatip kom ka MFL 5 The Cage Fight National MMA Championship. Kabalalong hak arpu pratrik ubna jembang arajar arpuar. Badi kabalapenlong da kakenhuan Kang Leipak Mixed Martial Arts Club Impal hakajala Manipur. Yakni kenhuan lelam do head coach uba sambor lengdo, bat kinong ilakai kikentup yo 5-star bare, ubalayo ekata kemarupa, ukisan bare ubala job, da ka China Bar Belt, ujupa ujo nong tudu, ubala job ekata kemaksiar, bat kasamla Daniela Iwanda Melim kabalayo yakata kemarupa. Jangan lah kau ingat kabiang hi, ngarem par ngakalam job ra, Manipur ngawan baar ngalik lah kaya kata telbal. Siapa kamu ki players? Siapa ki biang hi ki hi kata di mangah hi bam training bah, tang stayo artereo ngakan sting. Kopiyo ya ka? Silva. Silva kamu kira makanan. Ngalila kon nya kata telbal kami ora ubal ngayon do medal silver kabiang ilang tough ke game bang di player gi ba kam tebit stay ki nang Manipur ngiro ang prabereng tadi gen ang job da kategori jai ga 57 kg ga ba ngayo pat gold medal jing le jingwan la sponsor lut nadang sedang isar sambar mi lengda la sponsoring bat lej bat wan bat nanda bai sa bai hotel bai lej bat kali lai pai snang ro ai be sponsor be sar ki fight ki players pakundo bat nga ki long kham ki biangi and ki long raptof kandet entah kandet spang ni bal ki or ka kategori kini ke belt kedai jong ke title belt ba ngai le pelim ha yelo pelim pelim ya kena Manipur nga kerteng pak ngala klet Wat laya kini kenhuan ha kini kerensan Yakob kejala Manipur latip kum kinong ilakai na kejala Meghalaya penban ne kalit kawan jong ki la penlut ben da ginong penya jong ne ke school klem dio jingirap na ke sorkar namar bagade ke jingil akai ke bampat dio jing itu na ke sorkar Ndrai kani kam shimla penduk mensia mikirang bagi thai lakai ki bamenta kendang pentebet shushu eladia ban e shim benta sa shaka wai pat gejing Yakob hakeleng ki benta kari India te ko blai nangkong ni shap nga kwa ban ai ngu yu blai nong bu nong thau namar ba klemo ngim la ban poi shadu sni ka thong te kajim pangkre na du ban kong hi kalong ka ba nakaleng changki no yele kai nigi khna kilong ki ba la pangkre bha kilong tista bat kitrestom himan la kasngi bat step bat mit ngidan arsin sisngi bat nadu ka bam ka di nadu ki jingdon kam jungki ngi habat penbiang hi te tangkawai bagi snosi hi long ba nakaleng jang sarkar hi kani ka sports kim shimla recognize tang ba
kidon ki katukat ningut ki ba yerap ingi ba hagaban bay pisah ngakwa ban penpau shishahi ke kerteng cengki kumi usamla saman lang bamon i ba chemi bala inda nangta i ba heli na nangta i Ferdinand Chang i badai artat kumju kum i head coach hangni hapo club cengi bat kumjuru nga kwa hi ban ai kublei khamtam ya kibabun namar ba kidon katukan ni kibala ai ngi bet bat mensim wat la ada kimla ban ai ngi hakaliang kebor pisar tang ba kajing kersan cengki kicing am sim cengki ngathrai kata kebar kam ya Te paralok da kitu ki khubor ngi la poi sa bakut jong ka thup khubor jong ngi menta ka tayo ngin sa syambyang bat phi la syam tayo khublei sipur